Салам достор, менин чоң апам жылда эрте жазда очокко көк пияздан бүктөмө жасайт да. Мен ошол бүктөмөнү жасап көрөйүн деп жатам. Анда иш баштан болсун. Ишти камыр кылуудан баштайм. Белгилей кетчү нерсе, бүктөмөнүн камыры мантынын камырындай катуу болбосо да болот. Жумшак камыр жиберем. Туз бир аз. Суу тузду эрте тургандай жылуулукта болсо болот. Үстүнө унду салып, камыр даяр. Эми камырды бир жарым саатка үстүн жаап тыныктырып коем. Камырдыктагы чекти пияздарды тура берем. Жаштык пияздар. Камырларды жая баштайм. Буларды үстүн жаап. Камыр даяр. Сары май.
Piyaz. Bunu zeytin mayымен kaynatam. Pişir. O çok notunu açacağım. Biraz ile may. Biraz ile may geçti ot. Kazan biraz kızsın. En birinci sağını büklemeden başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Büktemen aylandıp turan. Sözeyinde bardıq jeri birдей pişsin dep. Katlama bışırgandan ele kakta bışırabız da. Büktemeleri bıştı. Birini kesip çek birini. İçindeki piyazları menen